Ta ua Samoa I lau tapo I mai. Lau mai mo mai, ai mai se fo I tūlanga o le. Tu I mai o le muripapanga, I maota malawa. O I lato uma I le I mawhai o na tātou a waifa atasi le nei aso. O na le nganga lava o le mori atu al whaftaima le whamalo. E tu sai lau tau tapo inga wa e I manu feiva o le tātou whainga malo le nei aso. Whamalo le talo, whamalo fo le tapoai. Le pulenga ma le mamalu maulunga o le tātou ofisa whasara lau. O te loe to te le anisi o tōu taum whai atu ina umae a le whainga pālota. A o lo loma fo I le tātou whainga pālota mwhate tali le unga. Paulawa leo lau tāsanga na watu. E ei le itu aso tātou te whilo e ei pe I le tai au le nei. O le tau tinonga fo ina o whai atu I le tātou press conference. Le sau tō walau lia whapitoa iau. A fai e mai whatuatua Samoa, e whatuatua I le atua Samoa o tasi. O le ato e mata la tala umai na sootanga, o le ofisa whasala lau umai Samoa. Tai nane le press le malo, ma uto uma tai to tasi, I tonu le tato media industry. Pāpea fo I le tūlanga o le taupulenga o Palesi whasala lau, so se me lava po Samoa nei po atu no mau. O te manatu, e te tau o na toe whaire lei ni tātou whainga whabai ma tūlanga uma e maua il tātou so tanga wawala lata. E peo no whai atu, media is part of our development. O le media o le anganga fo I e tūlai me whate mukalasi ina I e tū mau pēa e saunga le mū malamalama manino whainga whabai e mai se me o lo whau wail whainga malo I le taimi tā ua lau tōnga luen. Ai pe o le tae au le nei ma le afiafi le nei wo manatu. Whaafonga tāpua I mai Samoa, I ai mai se fo I le tātou whaamoe le so, tātou avele I uta. Mori le nganga whaaftai tu tino uma le tātou malo sa ta pena ina le whaamoe tāua. Whaalurunga mtanga luenga, ngata whainga luenga, I le ngata I le whainga malo, ai whaapefo I le Afioga I Feilau Tusitala o le Palemia. O tātou tau nuu e se tau nuu unga sa tātou manatu o I e te tauna a mata I whainga malo whiriwhiria. Ia, o leo wa tau I tū lao le whainga malo fau. O le fau sau whai atu le no foa. E te tau waina tātou pesila whai ma Feiloaiga so se taimi. E so se taimi. Wha manino ai ma wha malamalama tūlanga o so se matau. O tō masani fo ia tia. E rei tātou fesili whatapula ia. Ta tala lewa noa I teimi ma tūlanga tala whea ngai. Ai se I umale lei le wha moe moe polkalame ina nai tūlanga o tātou press conference. En tātou wolore ma vai baile lei I wha tūlangana o lea matawha ioi ma lea matawha ioi. O lea sole nei, o lea sole wha aftai. O manatu nano tō o mai e watula o wha aftai fo ia au tō. Ia, ma le ripotina o tātou tala. Awa o le lalo langi atoa. Le sa mai mo amta pua I mel tātou Feiloaiga. Mai se tā penanga. Mai tā ua I nā lautou ngā lea. Wa manatu I tātou te whisir wha I le tūlanga alo ia. Ma uto uma le Tusitala. Ai iai lava le langona e le uma le whai aso le ri. Ma le tātou Feiloaiga pe inisi o tūlanga ua le tātou wha moe moe. Ai a whai lava o iai se si o tau o le mwhainta o fiofia na whisir. Ia, o lau tau whailava e tu inatu se whaamtalanga I lima tā upu o tau sirifia. E maua I se pile e mua le atunu. Ia, mani tūlanga I lima tā upu o ngongo o te leo loa tua. Al whamoe moe lava ia o tau le so, o lea ua whaatau tō le whainga malo whiwhiria. O le whaua mai whaatu tuanga le atunu o te tau avei nai le whainga malo. O mana tofi kāpeneta, o mana tofi minista langolango. O le la tau pule whatu langa le tātou Palemia, komiti wha Palemia te whono. Ea ona tātou whaso solo atua I lava lea. I le ngā luenga, I le ngate le ngā luenga le pule whato. Ia le ngā luenga wha Palemia. E la tala tu pele e manoa, pa ia malu malu le tātou au Tusitala. Ia, po la se tu langa o elu tu wha moe moe. O teila u whiunga o lewa, mo le tātou ua ia manoa taruna, mai a whatou tōla u whiunga. Vem te tai o tātou malo nei himi tau sanga le asakaria. O lop sini mo moe lau whiunga I le ni Palemia.
Lo no Tusitala le ufinga luenga umale malo. Tele fa talanga o fea bea. O le se tupe tongi ai. O uti le fasoa. Ia ona tulanga lusu 5% le sa. Fata mo mai ai nei masina ia ne na luenga. O le ase sila mamalo Afioga. Ma kapeneta ua mai ona Feiloaiga. Se teimi fono ai Palemia ia pe fono tu kapeneta ina ia fata o to se ata le talo tupe mo masina ia to sang fata tupe mo paro. Aftai wa uma na Feiloaiga faululunga uma tanga luenga le malo limas fulua ma le malo filia ai le ifata to ina le so. O ina na matanta pena mai le la fua ile pelo tusia o kapeneta. Kai nane le mtanga luengo tupe ya mal mtanga luengo vai fafo malato uma ngafa le tape nango meta tupe e tau mai tato malo te ton o lipo tia mai to ta silva ya sole to toe ya ona papa urole le lau mo to tongi o tanga tpenga luenga tato lusu 5% le pena mai le budget ina ua le pasiel tato budget o lo lava isi tu tino i tu langa la volo fa solo ya tina e fa o mo mea a le mea le urgent le taimile nei ia o te tongi o tangata whainga luenga o mafua ma ua fo'i ele o mawhaina to tongi o ba taimile nei ma ua umana ave le whatonunga i le son tanga luenga o tupe e te tau na tato ngā ioi loi tūlanga masani o le kato whanga ingo ino le tato tala tupe le emergency budget tato te whainga ina le tasi o lima i lalo le whaavai le malo e ta pena i se paketi to tonu le tolu sfuwaso o mawhoi na avel whatonunga ta pena i a lava e le to e manao mia le mea lea o le o le tolu sfuwaso e to e whaapema i vo i to extend le ai a wa avel tu a lalo le mtanga luengo tupe ma la togo lo ngafa ma le whaso so ino tato tupe ta pena le tato 105 o le tula fono le ai mawhai ai ona pasi i le Afioga i le au mamalu o le malo i lalo le fautuanga le kapeneta e mawhai ai ona whaangai o i tatou malo i tonu le tolu suwaso ma le whamoe o le taupu le pasi i le so taiao pasi alo ia tatou kapeneta taiao le whamoe laua o auma na tofia le minister tupe la laua ngai sao ia ma lana mtanga luenga e ta pena le tatou emergency budget 105 ina ia mawhai o na pāsia taiao ma whaanga ioia i lore tūlanga o leia ina ia tunga lunga ina e tātou tangata e whai o le rea blabo tom a o batangi o no le fufuanga se i maea e a tutono le tolu sfuruaso o ina e ta pena i tātou paketi e teipoli le Palemia lono winga he te tau na fuo whataitai tau no o atu le baesolo na lua po le baesolo na tolu o ki topa o tatou ta'avili le tūlanga o le process masani a normal budget procedures i tono le Palemia. Ma le tūlanga lea ua mātou manatu e whaalava se tupe te tono le tolu sfuruaso a e ta pena le lei le budget alo ia. Whaaui le process a ua nei toa se tūlanga o le whaanatinasi ma mea uma a matar whainga ma lo le paketi le lei, paketi ato toa tu le vanua le Palemia fa solo el committee fa solo mo faila unga faipule fou lo lato wa vanua la unga fa tau fa solo el tato ruva ya so masan ai lava pea le tato emergency budget e tato te tua ia multemi nei so lewo man fa fu fuanga e pasi taiao tu la ngol fa tu tuanga le tato emergency budget ai ta pena ilo ina mal tato main budget e pasi tonu le dopo le vaso lo tolo topa Emergency budget le wa sa no ilo tu na ile Palemia. Lau tau na tau le sa forsie le tu. La mo ina lo tau tau foi fatto sino il paluta. Le pensione del sitama o isi familiar o le tato polo ketio il milione. Quando venga tau to uma po fuanga ia lo tau na tau. Se ia fatino le paketti masal. Al termine ono il tulanga fana tinati il vabe mana io se le mo isi po fuanga al mano. Ele afietu langa le la sofina e fua taiao ma tapenanga o mai ma le treasury wa longo ina matou i le tūlanga a o solo i le whainga palot sa mata i tū e le ofiso tupe i a anabatau ma
pati taitasi. Sa longo ina fo ilama to wala fo isa va ai le tūlanga ngafa tau di maina mo le me fai le temi sao. Timeline and time frame e fatino mai tūlanga ia. O le mele fa mo mua, o le mele tatou te temi ni langa na o le lusu 5%. Le na fa o ngā o le tatou paketi le pasia. A o isi la mei tu atu o me umana tau tino i le atunu. E ta pena uma mea na i le Ulua'i tala o tupe le o ta pena le teimi le nei. E ta te fufua whata tau fo. Ai a mai ana treasury tai au. Wa matai na isi e tato me e mawhai na affordable ma whaal. Tan whaal. E le se me la tau fia i o le o umana o fola le tunu o ma whaal ia Samoa o mea nga whatia mo le teimi whai. A le teimi le nei our priority o totongi o tangata whainga luenga. Over taimi ma me uma lea e tau pule tanfa mua. Afioga le he Palemia. First of all, congratulations to Finga forever. O le tūlanga na le emergency budget. E fia se tino I tupe e te tau o iei se vaenga tupe o ia mai lana vaenga tasi o li se set amount o le emergency budget e Feiloaiga. Yeah, o tau sirifia when we go to emergencies. E le eini tūlanga whape tau emergency budget. Ai lafo fo I tūlanga o le ale mea lai mana o mia tātou temi nei o li poti le nā mai. Nā o tongi tangata whinga renga. So we prioritize that. A oisi baenga e lua o le development mai al wha awa wino ati na ele whai. Kai mai le treasury o lai lava. Ai nā o tō tongi o tangata whinga renga le a vei wha mua. I le aso atai au, ai a whape o la lava le tūlanga o iei, ai leise I lau tele tonunga e fua I le upu lena whai atu. Tōlus fu waso, whai I a lava a wale atunu. Nisi ofisili whamon mole whaftaila o whionga ua manino le vanalea. Tō whinga I au sui Palemia whamon mole. E se mafuanga ua Ulua'i, tō whinga whaasui Palemia. And is this the first time we ua Ulua'i ni tō whinga sui Palemia? Ia, e tātou te o mai pēa I futia ua sola maso wale. Ona ele ngātia o le sa whai mo kāpeneta mai lua fesu ono. Le u tue sa whai kāpeneta I lua felusu tasi. O mena tutupu ina, ua iaitu langa o le lenga whatau li maina o na tau ave sui Palemia to tasi ngā luenga sosoani mo le Palemia. E ilei tu aso ua matua I le mawhaia I al sui Palemia o na wherua. Aisea, e le tatau ngā ru lesi a e leo iei lesi. Wa manatuai, e te tau ana whaasoa le arenga. Ma e te tau ana i eili taimi o tātou tilo I fōi. I le tūlanga o le whaasoa ina o matawha I oi matiu te tau ave. Ia e mai se aile melena o whaasisi leina, ia. O I la ua iu whiriwhiri le so le whionga e toe lupe ma le whionga e mulipola. O senior members I o le whainga mano. A e toi te siri vivo, e eili taimi vo I lea a alu Palemia. Ona whiriwhiri leo le acting prime minister. E iai le tūlanga whae te tēnā I loo tangona whae te tai. E te tau ona whae te te I tūlanga ia ona e fau uma le kāpeneta mo le taimine neo le putoa wha solo ngā luenga. Po ai alau mātou tō tōrua I nei. E te tau lava na I le tangata e mauti noai. O loo soanga le mea security wise. Po ai uma ai le taimina na to si fia ele ma fain felo I tele tua lai malang ai sa e tele na malanga la fionga te mai te pare ya fa pena na puni ti ai lona va no ya na fa untanga ma me on ta wala le sinin style represent ai wo manatu a to tolu mato pe o tele nei ala lava la ua pe le ye fo se tasi ala ye le sitanga te tua ye it's all about dedications of authority ma faile me te tauna fai mai le taimi I fuanga ai au fa solo matu minister phone e iai fo le latou teng e mala mai ma lava le latou sirifi ia no o atu le na fo vai tau lava le latou tapenanga mo tu le mai ai o le nganga e sui tu la fono o le so ua matou tapena ai le mele o le tailua tau sanga ma le afa ina ia usta ia e tu la fono e tasi le sui Palemia fili lalo le whawae.
Au matou tapena. Au tatou whanga solo I te tono resi tau sanga. E sui le tūlafono. Ina ia whamalia I naila tūlanga leo te whamatala tua. And we decided e ui le awala tūlafono nei. O lena whiwhiri e tō lupe a matatu nei. Nana sui Palemia se ia uria pe li le lua whirufu vat. Ia le lavalai lunga I tono le tūlafono. A maia. Ien tau ave foi le e mulipola le vanga mulimuli. Al tūlanga lava ia o le vave na sui o le tūlafono. O le vave foi lana mai mo fatasi o sui Palemia tō luilu. No, Afioga tatu ia le mta tule. Le foi o ia le tamai tai le to fia a vea ma se talai pe foi o sa no Afioga wa se tasi le va na tangua le pe ona ia foi a fifio le lua Palemia. A le foi fifia tamai tai a vea ma sui fo fetal. Ia o le fa moi foi na lo lalo I fainga fa vai fa tu le tu sa mo tasi. E lua sui fo fetalai. O le mafu anga fo. Na lua lula. Wal from wa feel from the tala ia pali I fono. A feel ia awa pauisi fono. Ai tu ul mata. Under the standing order. Ele mawhai no ese uma ia from the tala ai tu ul mata. Ona iei emergency tu tupu ma me uma le tunu. Ala ia tangata na whai ele fono al Palemia. That is in the standing order. Ia ele taimi wale mawhai e o paau le me fai pari le na tofi ai ale bena e fai masui fo feta lai natai e alu tau ave malanga mo le mota o mato teritonu la o tasi le fai no fa vai fo le la tatu wanga i ai a mai le fa taua e tinale si sui fo feta lai e tamale si sui fo feta lai o pena fo ila le gender equality le e tinale sui Palemia e tamafo sui Palemia o le mafaufaunga le na fatu mai tua I temi o tapena mai le na batau o le fatu tua I le tusa mo tatu. Lau Afioga, mai tau atu I le dausau noanga temi mo sola, le wha mua leo tutongi o tangata whainga ruenga ma tūlanga wha pe ale asile sila whainga maru fōma kabineta. I nisi wa company kone karate lea wha pea na te sawa parpane mene tonu masina taruai ma lea toi tongi ai, wha ta ingoa polo ki tilea le ma ke ti savalalu le fa pe o le fa o wina le ma vengo na le I o tuni tonu Ia se I tau nuu mai tonu ripoti. I can say and I can answer pe a whape o tūlanga na leo o mai ripoti. Taimi nei we are a few hours in government. Ai le lei le wha mautu me o ripoti. O tala salatua na o mai fo. O le vā whawhenga iai o konkalate. O mana saini e lato agreements. O le teimi e pe iai, e ma le teimi e whamamuru ai, ma me uma whapena. Ina nei te iwa whai maise upu whapetua ia le malo. Ia le lopo ia ini agreement o paina i le mafuona le whamamuru tupe. Ai e whaintana utali atu se e maise whamamaninga le. Tau pulea. La se la mona la Afioga nei teimi le mo pale mai la Afioga le mo Palemia tatu tu. I feel normal. E le ai se me tasi o suia I lautou silsila mai e atea. Pe tātou te Feiloaiga le nei le official te itai o le malo. Pe tātou te Feiloaiga foi lalo tā malingi e masaini tātou Feiloaiga. E tutu sa me uma. Paula valeo le tau tinonga le sa tātou Feiloaiga. E la matua whaavāvala la tātou. A o lau whalongona vi ia le tua. A whetai wa lau tau lau le wha moi moi. Ai le iso ula mona wha pēo. E wha ngai tia po la se si excitement le ai. O masani fo I tūlanga wha pēo nei. Paula valeo le mea I maua le anganga o le tau awe o le wha tino ino o tātou tiuti. Matawina I lau kabineta pitipini. Tō tamata I lau tō tūwhawhai. O le tasi leo sui o fitalai. O le isi tō lua leo I tōno o kabineta. E matawina I le whatoktonga o le pūrenga lau tō whinga malu. I le si tia leo tūlanga o tina. I tu tōno o whai o malo. Nasi la kuna ro fionga I le ni pāna. Ia. O le tasi vo nātu la fono e te tau ana tātou tu e mata I tūre lei. I le awala e whati noi. E tau tala mal whaalo alo.
o le awala e mawhai ai ana to o tele tina o le labau whaatupula ia ona o le au ngā o le tūlafono na whai. Peita, e isi vaenga o le tūlafono, e tau an tātou to e titiro le ia. Le anga o whi matea i le whainu me le sao. Sa mafu ai ona design le formulation le ia to o tele tina i tonu le Palemia. O le ua alu nei, o tātou tau mate, o le tala noanga o le tūlafono lea, o au sa ufonga whetalai. And I fully support it. I fully agree. Ona ia. Ta ua le tau awha i o tina i tonu le mota. Peita, o tele ia ala e tau ento e whamanino le melea. Ina ia tutusa e whainu mela na malie i ai ti peitingo le whaavai e lima. E ale usi fine leon. O vai sua la ia na mana e na e mawanoa. E ale utato uoi ne vape. O la ale se furu% o lima sutasi. E ale fai mail tal tonunga wha mefa merik. E lima. Ale ua li liu mel wha msinonga. E ono. E o meana, e ta tau an tātou titilo. Langa leise tangata e tau se tesi mor tangata. E ta tau whato a ola le tangata. Pe a fitu masina. Above 5. O le mela nata o le tangata ola. Le tangata i lunga atu le lima. Le tātou te mamalama mai le ongo tātou. Kofi matika. Peita. E le whai atu se tala nei te uwha pe whasanga tau le whai unga le iei wha msinonga. Ai ta tau. O na tātou lau li liu le po le arsa ongo le mea o le tangata ola. Ma le awha tangata. Ma le tuata tangata. E lai mafu wain fete na il teimi nei. A o le Palemia. Na ona 0.1 na pe 0.2 pe 0.3 le 0.5 o tau o le tangata atoa. Le la tātou te alu o le teimi nei. Ono. Al mea sa ona ti peiti le fono. Awane i lalo ifo o le lima. A toa lo le lima tātou na. Beitai ia tulanga lava po o fina unga lisi o bai ma wha o whai. Na mafu ai ona awe le whamsino. Whai meritari le whamsino. A tesi mo 1 point lo. Ia ua tangata. Ia ai mori maupea le whawhonganga le tunuu. Ma le tātou soifuanga, ma le mere tātou te iloa. Whatoa atoa soifu o le tangata. Pe a fitu masina. That's above 5. Ia ai o lo iai le wha anau nau ta inga. E tā ua. Le iai o tina i tonu le mota. Mai o te tūla i pea e tau ave le mau. Ia aua i lalo pea o le lima. Leu wha ingo tina. Leu tātou ba iai. A tātou amata mai lava o ai. Nā le tōlua. Tōlu. At least. Pato le taimini nei. A leu tātou o lava le tūlanga wa atoa. Le whainu melo tina. A le vata tani tātou ono len tātou whinau. E uman whai ngā balot. E tātou lola peto e whirwhiri pe lea. Le wafia mai tue tasi ala fisili tūlanga lea i lau kapeneta. Le sa e whailoa. I fōlinga mai e ese le minsta o Tukamaua. Ese le minsta o Fisio Tute. E mwhina e whamanino nana. Whai ngā malole na umaneina vai lua imtanga luenga i e lua. Ma o inare na muni murisa i eila wha iunga. E lua vaenga i e te le le tute. E te le. Aisea, o le tute le tātou te whalango lango uma i ai, tātou tupe maua. E te le fo i le aonga o la whonga. Awa fo i le tauna pa i ti tia le me le tātou te naunaua. Ia mau mai la whonga le tunu. O le laua manatu ai. Whaonga le vai lua le nga vai lua i. Le na whaile teimi o tuala. To fo le minsta ma le me mate i tu. E lango i o main revenue se le tunu. O tute i manafo. Honourable Prime Minister, I understand you've been newly elected as Samoa's Prime Minister. What kind of leader do you wish to be for the next 5 years for Samoa's people? And why do you think the people of Samoa chose you to lead? Yeah, paftai mo le fesili. O le tunu. And for me being here, I'm honored and I'm humble to continue my service. This is my 20 years in Parliament and in government. And I've been learning from the first minute I get into government, right up until now, despite from so many challenges around me. But finally,
a le tunu a mese si o tu malo ia male malo o te tula'i e tau ave le tunu o le mea mua it's the people servicing of the people. No, Afioga, Honourable Prime Minister, on Mulava, you're looking after the Ministry of Police and also Foreign Affairs. Tell us about your priorities for those two profiles. Well, our priorities for the Foreign Affairs is to make sure we are looked after well in security and also the development with foreign countries and also the securing of Samoa with the Forum and also United Nations. For the police, we will have a look whatever is inside for now, and then we'll go from there regarding all these issues that arise badly, drugs, violence, and that would be the priority that we should sort it out as much as we can and as soon as possible. Palemia, Tusitala, Pauna, Taimi, Paavano, my Nepia, Along to Auto, Feiloaiga. And fai na watu le sirima minute, e ke uko o mfisiri a ko kere malie. E tala tu pele sirima minute mo tau. Na Afioga ona o le ua whatupon manatu le fisiri lea sa umatu tanga duenga leo le. Leo se e na Afioga mau whiwhiria fo ila Afioga lea Palemia. O le e ni se reporti wāni na ilu mau penga te whainangi whapia. O no le iai ia molianga foi ia ilo tēnā malai no le whasanga Afioga. Nisi lau reporti ilo whapia mai. Whaono iai le manu si anga ila Afioga Palemia. E ave e se ia molianga ia u whai e whasanga ila Afioga. E sa o pe se ia reporti whamakmota. Ia, o te le lopo se sa wai e ripoti. But take it from me today, the court will take its course. E le aise me whapena i tūlanga po me mata upuia nai tō titia o le au te awhiai. I can say this all the time. I've been through and been involved and affected with some of the challenges before. I claim my innocence. And time will come if aali ai le mi otonu i mta upu uma ia e tula i lumol famsinonga. Faalu mta upu i lumol famsinonga. Lau e awal famsinonga. O la le tali e mel famsinonga. O tali nai muli mulita i e whenga malo. O mena mau fo initial reporti ka mon mole. A kere au lipo. O lo Afioga ka peo lesa pa ta fanga singa se fo ila no Afioga mau o tuai ia fo mai fo I no mauta pe moni ia. Ia, vai o tau. E le ai se tau e le ingi manuanga. For the last 4 years and for the last 8 months, sa tau whai e le ngalu e ina o campaign ma me umma, ele vai ngā whao whai. Your body is not a machine. E le teimi e tau na mana o mi ai louta oto mai malolo le lei. O lo vai masani ai. A umino tu. Ia whapenana na ngona tina. E lua se lau valus hui tu la na o tu la i e fofola le na vatau al whanga whao whai le tu nu atoa. Lima su tasi tu malo. Tele o taimi le lava le moe. Tele o taimi le lava le malolo. Ai na watau nu ua maua le tolu sulma le lua o sui a wai e langolango ina le whatu tu i le tua sa motas. Ia o nano to au langona I lore ti na o ti. Ia le to te vai mai mo to si mai. E atual malosi. Ai le fa pe i se tu fa maunga. E for time te mana mi ai lo malo lo le lei. Au te le ngase o te le tau fia for le ma. Ona e a Americo doctor masani la ku ale ki e vai pe e pusen me o tau limonia ia pe a fini fa bela be de malfia. Sini mo muri ala u Afioga. Ia pa tempo le amno no pa popo lima ni. E ai sui fai kura tuto tasi le la mo ia sa fa per tau mo muri atu le auto pati fa fai. Ale na mori mawina na le. Le la sala e pa e le la e mumu e moni ia tu lana. O le o tu mau ai ala uto lu mela to su tasi. O ye ni so tuto tasi e la mo atu I nai tu fa fai. O le wha moe o le baanga wha whai. Ia turi le whai mela le whai whanga I o le malo. O le wo watu malusu wono ia
fainu mele fain fatu le malo ale aunga atoa ia mafai ona maua le fainu mele sui ai tu la fono onga 2/3 e foi sa tatou ia le taimi o le finauga o le tolusulono po le tolusulima po le tolusuono matou te talitonu e tatau na gaioi le tatou malo e le gata ia tinai ao tulafono te sui ma o la lava la le taunuga ua o iai le tolusutasi o fai pule sui se italia ia tulaga o tau faamasinoga o avo le mele na tupu muamua no foaiga lena uma nei e toʻalima lelei sui fou na maua le faatuatua i le atua sa mota ina ua faifaiga faamasinoga ona i uso ia na o mai tutotasi io e na o atu le sui o si umu ia ma le sui o vaisigano lua matu faasoa matalanoa ia sa ou faamalamalama lelei ai faiga faavae ua uma na taoto ai le polokalame le faatuatua i le atua sa mo utasi ai ai le tagata e fiaulu fale mai le aiga lenei ui ma le faitoʻo taamilo mai tonu le faitoʻo i faiga faavae pe o le mea le ano mai ai ale tuu mamau o la le mea na fai amavae lelei ai ulu fale mai e vea masui o le fasti palota laiti o le auala lena latou te lagona ai le lagona o le vaega faavai le ana matou sa vavali i le valu masina go through the right process auā ia le talitonuga tulou lava e leʻi tofo tagata nei le mea na matou o ia ia matou toʻalua sefulu lena avese tulou foi le toe o le upu lea e lē faigofie ai ua matou manatu ai ai se tagata e sau e fia papatiso o le aiga o le faatuatua sau le aua saʻo ia na matou o lea momoli pe o le mea na momoli ai tuu mamauʻu ma ale momoli o latou itumālo na o momua i le japipi a le u matou toe foʻi atu o latou o le sui o le fast ona lē pine lo lea ia ona o mai saʻo le faitotoʻa matou tenuti me fatasi O te pena line petition ala wa Afioga, namun boleh mo konsinonga fina. ia o lai ai ia tulaga foʻi ia maioio daga e lē mafaina taʻafia le mea lenei o soliga tulafono le foʻi matou te faatalitali po ani petition agai mai ae o matou ia pe toʻalima na suʻesuʻe leilei ao ona e matou lo ia suʻesuʻe lelei po ni mea e tatau na tala fegaina fai a faapea ni me fai ona o le tulaga o le lē atoatoa ma ni soliga tulafono e mafaina foʻi ia e fai ae ale ai laʻua avanoa le tulafono aro lima nei o lo ia ia tagi e lima ae le mafaina o disclosure toga ia faafetai tele le faafoga mai e si o tatou atunuu e foi tula la fiapi Samoa ma lau mai mo mai ia tatou ave le iuta tatou taupule mo le vai so fou a solo atuai tatou polokalame faatulaga vai aso uma a ou le avanoa o le a filifili le tagata o le kapeneta e fai ma spokesman ina ia talanoa faasoa i issues ese e mafai ona faatulaʻi le logona o le tatou atunuu ae maisi e lautou matafaioi faafetai lautou fesega o tusitala faalesi faasalalau ma televise faafetai lautou galuega o le agaga atoa ia te aʻu taʻitaʻi o le malo fai se tatou amataga fou e lē faapeo te faatu tou te au mai ia te pe e tou te au ma le faiga malo le ai tatou ō a le mo le ala se iloga lava e matuaʻi talitonu a outou ia faitala sesei ia ona manai alola ia o le tatou polokalame ae faitala saʻo o fai atu ai autou le amataga fai talamoni ma talasaʻo ua e faigofie i o le faalele ae tou te leiloa le tigā a fai la le sa au tigā i tala ia i outou vai le atunuu aua nei tigā le atunuu ua au tigā le atunuu o temi lenei lipoti tala faamaoni ma talasaʻo o inā e amai le ani o tonu mo le atunuu ae faafetai le afio mai ma tala mai aonei aso o tatou toe feiloaʻi le vaesofou soifua mai manuia